Sha ndakurahi. Akajya amabere ya mama. Sindi bugifure ntaramenya nyiracyo. Ariko sibuni ndaburana iki nawe? Ntabwo rwose njye nakomeza kwimeza. Umva. Yifure cyangwa ubireke. Sahizi umvira. Narugejeje ntayo ububone. Ntayo n'ububone. Ntayo ububone umvira. Cyangwa se ubifure. Oya da zana ngoza. Zane nyifura. Kandi mushaka muzana yagabanya amafaranga. Kare kose bundi bigiraga iki bambwa. Ambonerara. Wewe banza making sure yuko wakanze subscribe, reba ko kantu kameze nk'akambu kuntu ukore iyo video isharinge bagenzi bawe, like unuyibagirwe. Ako kantu kagapfunsi kameze gutya banza kandi like, agakomenti kawe kavuga ati basore banje mukomereza aho ngaho nako karakenewe. Courage basore banje. Maze ubundi twita twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda. Niba ibyo byose wamaje kubikora, let's go. Ese iki cyo kimeze nk'agapfukamunwa? Ntabwo naye kumesera ndakunda kavuna umuheto. Shanyimeshe nabi naba mbaye uganda kavuna umuheto. Buzi iyo ni yandi nono mane. Se mabuje yaba yambara kugipfusira. Mabuje! Mabuje! Wakigogiwe uri kunyabiza wabaye iki? Ndagira unsobanurire. Iki ni igiki? Ariko se inzoga wanyoye ni bwoko ki? Ibyo nankuye simbyitayeho. Mu gihe naramenya ngo iki kintu ni igiki. Sino gusinda gusa ahubwo mbanza wahumye. Wose umwenda w'imbere koko? Kuba ari umwenda w'imbere ibyo byo ndi kubibona. None se uri kumbaza ibyo ureba wanjijiwe? Oya, ibyo ngibyo sicyo kibazo. Ahubwo ikibazo ndi kwibaza ni uwande. Nyirawo uwo ari wo wese ibyo ntibikureba. Ufura. Sha ndakurahi. Ndakajya amabere ya mama. Sindi bugifure ntaramenya nyiracyo. Ariko ubundi ibyo ubushakira iki? Wamesha umwenda w'umwana wanjye. Ku mwenda wande? Uziko nahoze ngira ngo ni ya. Wasi yo yankwira. Nuzo leta kukwira. Urajya ndavuze ngo akiri umwe n'ufure n'umwana wawe. Nawe upfuze. Njyewe nimba naravuze ngo inje hangaha gukora akazi hajemo no kurera abana. Akazi kose sikibiki. Njyewe naje gukora akazi kanyu akabana banyu cyeka nabo nibajya bamera. Abana bandi sabacu. Abo haje kwiyongeramo abandi bantu urenze ko mwebwe gute. Abo bandi yongeremo singa. Banze mwemeze yuko nabo nibo bazajya banyishyura kandi niyo banyishyura. Uzi kumesa umwenda w'imbere w'umwana mutosha. Uba witiye umwaka utazarara. Okay, byiza cyane. Ubwo byumvikane ko akazi kadashoboye. Oya, kugashobora sicyo kibazo. Ahubwo na nundi muntu mwazabona ugashoboye nkanye. Ahubwo ikibazo ni gute nkorera amafaranga nkahebwa n'umuntu umwe kandi nkorera abantu babiri. Ariko se ahanga hari ngo zingahe? Urugo rumwe wese kubamo imiryango irenze ibiri. Ibyo urumva ari ikibazo. Ariko nka waturutse. Imiryango yihe ko ari abana banje turi kumwe. Ariko ntabwo ibyo ngibyo bikuraho kari kategori ebyiri zitandukanye. Abana n'ababyeyi. Ubwo nandi nayo mugomba kuyaha. Ariko sibuni ndaburana iki nawe? Ntabwo rwose njye nakomeza kwimeza. Umva. Yifure cyangwa ubireke. Sahizi umvira. Narugejeje ntayo ububone. Ntayo n'ububone. Ntayo ububone mvira. Cyangwa se ubifure. Oya zana ngoza. Zane nyifura. Kandi mushaka muzana yagabanya amafaranga. Kare kose bundi bigiraga iki bambwa. Ambonerara.